Poštovani šestaci, dobar dan. Evo, posle ove provere koju ste imali prošle nedelje, nastavljamo sa gradivom dalje. U stvari, nastavljamo priču o Srbiji posle Kosovskog boja. Naziv naše današnje lekcije je Srpska despotovina. Stanje u Srbiji posle Kosovskog boja bilo je veoma teško. Najveći deo srpske vlastele, zajedno sa knezom Lazarom, Milošem Obilićem, izginuo je na Kosovu i samo povlačenje Turaka sa Kosova polja je unelo zapravo zabunu, odnosno verovanje savremenika da su Srbi odneli pobedu na Kosovu. Čuli ste u prošlom predavanju da je Bajazid zapravo povukao vojsku sa Kosova, ne bi li ugušio i sprečio pobune pristalica njegovog brata Jakuba, koji je trebao da nasledi presto nakon Muratove pogibije, a koji je bio ubijen po naređenju upravo Bajazita. Zaista su se pobune i desile u Jedrenu, tadašnjoj prestonici Osmanskog carstva, i Bajazit je, gledajući svog ugla, sa pravom napustio Kosovo i ugušio te pobune. Međutim, to nije popravilo situaciju u Srbiji i oni koji su preživjeli posle Kosovskog boja znali su da će se Turci, čim se malo oporave, ponovo krenuti protiv Srbije i krenuti da završe ono što su započeli na Kosovu. Toga je naročito bila svesna kneginja Milica Hrebeljanović, supruga kneza Lazara, koja je odmah nakon Kosovske bitke ponudila i prihvatila vazalne odnose prema sultanu Bajazitu, iako su oni bili, što se nje i što se Srbije tiče, veoma teški. Kneginja Milica prihvatila je da sultanu Bajazitu plaća ogroman godišnji danak kako bi Bajazit poštedeo Srbiju novog stradanja, odnosno osvajanja. Takođe, prihvatila je i da njen tada mladi 12-godišnji sin Stefan, kada odraste, prati sultana Bajazita u ratnim pohodima, i za nju lično najtežu obavezu koju je prihvatila bila je da njena još najmlađa, još jedina neudata ćerka, princeza Olivera, koju vidite ovde na slici sa jedne ikone, postane deo harema sultana Bajazita. Do sad nismo pričali o tome. Islam kao vera dozvoljava muškarcima život sa više žena, odnosno život u poligamiji, kako se to kaže. Svi sultani, pa čak i oni, da kažem, siromašniji muslimani, onaj običan svet, imali su više žena i taj prostor u kojem su te žene živele, zvao se harem. Naravno, imali su jednu glavnu ženu koja im je rađala naslednik i decu, a ove ostale služile su im više za zabavu. Princeza Olivera je na taj način otišla iz Srbije i postala deo Bajazitovog harema. Sa druge strane, Vuk Branković, koji je, kao što znate, preživeo Kosovski boj, je isto tako bio svestan da će se Turci odmah po oporavku opet ustremiti na Srbiju. Znao je da će Srbi morati da se protiv Turaka bore, ali pošto je većina srpske vlastele izginula na Kosovu, morao je brže bolje da traži saveznika. I našao ga je u ugarskom kralju Žigmundu, kojeg vidite na slici sa desne strane. Ugarski kralj Žigmund je bio jedan od najznačajnijih i najvećih vladara Ugarske u srednjem veku i on je vrlo dobro shvatao opasnost od Turaka i kao jedan uticajan, ugledan, autoritativan vladar trudio se da oko sebe okupi što veći broj hrišćanskih vazala. Vazalne odnose, ali ne tako teške, ponudio je i Vuku Brankoviću i Vuk Branković ih je prihvatio pre svega da bi se zajedno sa Žigmundom i ostalim Žigmundovim vazalima borio protiv Turaka. Eto, to je recimo prvi dokaz da Vuk Branković nije bio izdajnik i da ga je narod kasnije u kosovskoj legendi nepravedno optužio za izdaju i označio kao glavnog krivca za poraz na Kosovu. I zaista, Bajazit će poštediti Srbiju 90. godina 14. veka novog stradanja i okrenut će se protiv Ugarske, odnosno protiv kralja Žigmunda. Prvi sukob, da tako kažem, Turaka i
Ugara, u stvari Turaka i jednog ugarskog vazala, vlaškog vojvode Mirče, desio se 1395. godine u bici na Rovinama. Turci su tu doživjeli poraz od vlaškog vojvoda Mirče. Otprilike je bitka na Rovinama podsjećala na onu bitku na Pločniku neposredno pre Kosovskog boja, kada su Turci potcenili Srbe, odnosno kneza Lazara, i kada su takođe doživjeli poraz. Ono po čemu je za nas ova bitka bitna jeste da je u njoj kao turski, odnosno kao Bajazitov vazal, poginuo Marko Kraljević, sin kralja Vukašina, onaj pravi istorijski Marko Kraljević, i to je bio kraj njegove vladavine i njegovog života. Bajazid će posle ove bitke ozbiljno shvatiti Turke i zaista počeće da se izuzetno ozbiljno sprema protiv Ugara i već sledeće 1396. godine dolazi do nove velike bitke između Turaka i Ugara. Ta bitka odigrala se kod grada Nikopolja. Evo vidite na karti Bugarske, nalazi se na desnoj obali Dunava, i to je bio najveći do tada sukob Turaka i Ugara. U njemu su Turci odneli veliku pobedu, kralj Žigmund je jedva živu glavu izvukao, a u bici je kao Žigmundov vazal učestvovao i Vuk Branković. Neposredno posle ove bitke Vuk Branković je bio zarobljen od strane Turaka, vrlo brzo i pogubljen, što je takođe dokaz da nije bio izdajnik, jer zašto bi Turci pogubili i prvo zarobili, a zatim i pogubili čoveka koji im je navodno obezbedio pobedu na Kosovu. U jeku priprema za dalje osvajanje Ugarske, Turci su se suočili sa jednim iznenadnim problemom. To je zapravo napad Mongola, velikih zavojevača sa istoka, koji početkom 15. veka upadaju na prostor Osmanskog carstva. Mongoli su bili poznati kao veliki osvajači, što se kaže, tu gde oni prođu trava ne raste. Nisu oni toliko puno osvajali teritorije koliko su sejali pustoš po tim teritorijama, pa su to činili i po Turskoj. Bajazid, da bi nekako se suprotstavio Mongolima, mora da napušta pripreme za pohod protiv Ugarske, i do velike bitke između Turaka i Mongola dolazi 1402. godine kod tadašnjeg grada Angore, odnosno današnjeg grada Ankare, koji je, pretpostavljam da to znate, danas glavni grad Turske države. U ovoj bitci Turci su doživjeli katastrofalan poraz. Sultan Bajazid je bio zarobljen, ubrzo zatim i pogubljen, a Mongole inače predvodio čuveni Tamerlan ili Timur Lenko, kako njegovo pravo ime bilo, i Turci su, kažem, doživjeli težak poraz. Posle ove pobede Mongoli su se povukli iz Turske, ali su u Turskoj ostavili pustoš. Zemlja je bila, što se kaže, uzduž i popreko opljačkana, uništena. Takođe jako veliki broj turskih velikaša, turskih spahija i janjičara bio je pobijen u bici kod Angore, i Turska će iz svih ovih razloga upasti u jednu dugu krizu koja će biti praćena krvavim građanskim ratovima, borbe za presto i tako dalje, i koja će trajati skoro 30 godina. To će dati mogućnost balkanskim zemljama, Srbiji pre svega, da se malo uzdigne, da podigne glavu i da obnovi svoju državu. Inače, u Angorskoj bici su kao Bajazitovi vazali učestvovali i Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, kao i Đurać Branković, sin Vuka Brankovića. Stefan Lazarević je bio poznat kao izuzetan vitez, izuzetno hrabar čovek. U nekoliko navrata je pokušao da spase Bajazita iz zarobljeništva. Sada smo na redovnom času. Ja bih vas pitao šta mislite zbog čega je Stefan Lazarević toliko želeo da spase Bajazita. Ne znam da li biste se setili, ali želeo je da ga spase pre svega zato što je njegova sestra, Stefanova sestra, bila deo Bajazitovog harema, pa da tako kažemo, Bajazit je bio zet Stefana Lazarevića. Princeza Olivera je posle Angorske bitke bila
puštena iz njegovog harema i umrla je kasnije u monaštvu. Stefan Lazarević i Đurađ Branković su imali sreću da prežive Angorsku bitku i naravno posle te bitke vraćali su se u Srbiju. Prolazili su kroz Carigrad i tu ih je u Carigradu pozvao tadašnji vizantijski car da dođu kod njega na neki kao prijem. Stefan Lazarević, koji je bio stariji od Đurađa Brankovića, samim tim i nešto iskusniji, je shvatao da ih car ne zove za džabe, da sigurno ima nešto ozbiljno da im ponudi, pa je odlučio da ode sam kod cara. Smestio je Đurađu Brankoviću neku priču, on je bio uhvaćen od strane vizantijskih vlasti i zarobljen, tako da je Stefan otišao sam kod cara. I zaista bio je u pravu. Vizantijski car, shvatavši opasnost od Turaka, bez obzira što su Turci sad prolazili kroz jedan svoj težak period krize, je kao svojevremeno Žigun želeo da okupi što veći broj balkanskih hrišćanskih vazala oko sebe. Jedan od njih je bio i Stefan Lazarević i prilikom susreta Stefanu je vizantijski car dao izuzetno bogate darove, dosta novca, zlata, nakita i tako dalje, i takođe dao mu je vrlo zvučnu vizantijsku titulu despota, koja je po značaju, po veličini bila druga, odmah posle carske u Vizantiji. Iz tog razloga će se Srbija, odnosno period srpske istorije posle Angorske bitke nazivati periodom srpske despotovine. Sa tim tovarima blaga i sa ovom zvučnom titulom, despot Stefan se vraća u Srbiju i sve to mu je pomoglo da se učvrsti na vlasti. Nešto kasnije se u Srbiju nekako vratio i Đurađ Branković, njih dvojica su se sukobili negde na Kosovu i Stefan Lazarević je odneo pobedu, tom prilikom je Đurađa smestio i u zatočeništvo. Vidjet ćete da ga je kasnije pustio. Na ovoj karti možete vidjeti teritoriju srpske despotovine. Dakle, to je bila današnja Srbija zajedno sa Kosovom, bez Vojvodine do duše, koja je bila u sastavu Ugarske, i to je bila današnja Crna Gora. Praktično, srpska despotovina je doživela, kako bi se to reklo, preporod, odnosno renesansu. Opasnosti od Turaka, barem u tom trenutku, nije bilo i to je dalo mogućnost da se Srbija oporavi, da se obnovi ona neka nemanjićka tradicija. Ponovo je došlo do značajnog uspona kulture, trgovine, zanatstva, ponovo su proradili rudnici. Rudnik Novo Brdo na Kosovu postao je jedan od najvećih i najznačajnijih rudnika, ne samo u Srbiji, nego u Evropi. A ono što je posebno značajno jeste da se težište zbivanja seli ka severu. Dosta veliki broj srpskih stanovnika je prilikom ovih napada Turaka napuštao Kosovo, Makedoniju i selio se ka severu, uglavnom u slivove Velike Morave, pa je tako to učinio i despot Stefan Lazarević. On se tom prilikom oženio i sa ćerkom ugarskog kralja Žigmunda i u miraz, u ono što mlada u brak unosi, despot Stefan je dobio oblasti Mačvu, Braničevo i ono što je posebno bitno, dobio je grad Beograd. Od 1404. godine Beograd se po prvi put u srpskoj istoriji pominje kao prestonica Srbije. Ono što je posebno obeležilo ovaj period jeste veliki kulturni napredak srpske države, odnosno srpske despotovine. Ponovo je obnovljena lepa tradicija zadužbinarstva, ponovo su srpski velikaši i srpski vladari ovoga perioda podizali manastire kao zadužbine, bili su njihovi ktitori. Po stilu gradnje ovi manastiri su malo različitiji, malo moderniji, ajde tako kažem, od onih iz perioda Nemanjića. Oni iz perioda Nemanjića manastiri su pripadali raško-vizantijskom stilu, a ovi pripadaju takozvanom moravskom stilu gradnje, obzirom da je najveći deo njih podignut u dolini reke Velike Morave. Despot još pre perioda srpske despotovine, knez Lazar je recimo podigao nekoliko zadužbina u ovom
stilu. Njegove najznačajnije zadužbine koje možete vidjeti na ovim slikama su manastir Ravanica kod Ćuprije, kao i crkva Lazarica u Kruševcu koji je bio prestonica knez Lazarove Moravske Srbije, a njegova supruga kneginja Milica je pored Trstenika podigla prelepi manastir Ljubostinju, u kojem će ona kasnije biti sahranjena nakon smrti. Despot Stefan je takođe podigao nekoliko zadužbina. Svakako najimpozantniji njegova zadužbina je manastir Manasija pored Despotovca, koji je dobio ime Despotovac po njemu. Vidite da je opasan visokim zidinama iz prostog razloga jer je pretila opasnost od Turaka. A jedan manje poznati, ali ne nimalo, ali isto tako veoma lep manastir, čiji je zadužbinar bio despot Stefan Lazarević, je manastir Koporin nedaleko od Velike Plane, manastir u kojem je jedno vreme i počivao despot Stefan Lazarević. Takođe u ovom periodu dolazi i do velikog književnog rada. U ovom periodu stvara i prva srpska pesnikinja, monahinja Jefimija, vidite je ovde na slici. Ona je zapravo supruga Uglješe Mrnjavčevića i nakon pogibije njenog supruga kao i njenog devera Vukašina Mrnjavčevića, ona je počela praktično da živi na dvoru kneza Lazara zajedno sa njim i kneginjom Milicom. Kada je knez Lazar poginuo, nakon što je pristala na vazalne odnose, kneginja Milica se u svojoj zadužbini Ljubostinji zamonašila. To je isto učinila i njena verna prijateljica Jefimija i tu u Ljubostinji je Jefimija napisala izuzetno vredna književna dela, od kojih je svakako najznačajnije delo koje vidite ovde na slici, zove se Pohvala knezu Lazaru, nastala je posle pogibije knezu Lazaru i ono po čemu je posebno zanimljiva jeste da je izvezena zlatnim koncem i da je služila i da služi dan danas kao pokrov na grobu, odnosno kivotu kneza Lazara u Ravanici. Monahinja Jefimija je takođe napisala još jedno značajno delo, to je delo koje se zove Žal za mladencem Uglješom, u kojem opisuje tragediju pogibije njenog supruga Uglješe Mrnjavčevića. I sam despot Stefan je bio pesnik, dakle, jedna baš zanimljiva ovako istorijska ličnost, vladar, vitez, ratnik, hrabar čovek, ali i pesnik. Njegovo najpoznatije delo jeste delo Slovo ljubve ili, kako bi se to danas reklo, reč ljubavi. Despot Stefan Lazarević umro je 1427. godine, nažalost nije imao dece, što će značiti da neće imati naslednika, i pošto je to vrlo rano uvideo, vrlo rano shvatao, još negde 1413. 14. godine odlučio da se izmiri sa svojim sestrićem, praktično Đurađem Brankovićem. Podsjetit ću vas, princeza Mara Hrebeljanović je bila supruga Vuka Brankovića. Princeza Mara je bila rođena sestra despota Stefana, što će reći da je njen sin Đurađ Branković bio Stefanov sestrić, odnosno da je Stefan bio njegov ujak. Malo komplikovano zvuči, ali u stvari nije. Odlučio da se dakle izmiri sa njim. 1413. ili 14. godine ga je oslobodio iz zarobljeništva i odredio ga je za svog naslednika, tako da će 1428. godine, kada Stefan Lazarević bude umro, bez većih problema Đurađ Branković naslediti svog ujaka despota Stefana. Međutim, Đurađ Branković, evo vidimo ga sada na slici, očigledno nije bio rođen pod srećnom zvezdom. Prvo, odrastao je bez oca, zatim je bio zarobljen, dugo vremena bio u zarobljeništvu, a kada je konačno, da kažemo tako, dočekao svojih 5 minuta i postao vladar Srbije, odmah je morao da napušta, odnosno morao da podiže novu prestonicu, pošto još uvek živ kralj Žigmund je smatrao da Beograd nije njegov grad, nije grad despota Đurađa, već njegovog prethodnika despota Stefana. Pošto njega više nema i pošto nema više naslednika, Žigmund je sebi vratio Beograd, a Đurađ je morao da gradi novu prestonicu.
Podigao je veličanstvenu prestonicu u vidu takozvane Smederevske tvrđave, jedne od najvećih radničarskih tvrđava u Evropi, čiju sliku možete da vidite na ovom slajdu. Doduše vidite samo takozvani mali grad Smederevske tvrđave, to je zapravo bilo mesto gde je bila rezidencija despota Đurađa Brankovića, a inače oko ovoga malog grada nalazi se takozvani veliki grad u kojem je moglo da stane ni manje ni više nego 50.000 ljudi. Inače, za izgradnju Smederevske tvrđave, koja je trajala dosta dugo, nekih 10-11 godina, bila je zadužena supruga despota Đurađa, vizantijska princeza Irina, odnosno Jerina, kako su je u Srbiji zvali. I pošto je izgradnja tvrđave jako puno koštala, narod naravno nije voleo Jerinu, pošto je ona bila ta koja je nametala veće dažbine i zahtevala od srpskog zavisnog seljaštva, od Sebara, da rade na izgradnji tvrđave. I zbog toga su je nazvali prokletom Jerinom. Pričalo se da je neposlušna radnik i oni koji su se bunili naređivala se bacaju sa ovih zidina, što možda jeste, možda nije istina. Postoji jedna zanimljiva priča da u vreme izgradnje Smederevske tvrđave, dakle nekih 10 godina, u Srbiji nisu smela da se jedu jaja. Sad se postavlja pitanje zašto nisu smela da se jedu jaja. Navodno, jaja su se koristila kao vezivni materijal umesto cementa za izgradnju ove tvrđave i stanovništvo Srbije je moralo kompletno sva jaja koje su njihove kokoške nosile i patke, guske i ostala živina da nose kako bi se jaja koristila za izgradnju tvrđave. Sad, da li je ovo istina ili nije, eto, to je pitanje za neku diskusiju. Znam da smo na času, da bi vas ovo baš zainteresovali, da bismo mogli o tome da dosta pričamo. Opet kažem, despot Đurađ Branković očigledno nije bio čovek rođen pod srećnom zvezdom. Taman je završio i prestonicu i taman je mislio sa mirom će moći da vlada, kad Turci su se oporavili i kreću oni u nova osvajanja. Prva na redu je bila Bugarska, zatim i Srpska despotovina. 1439. godine Turci po prvi put uspevaju da osvoje Srpsku despotovinu. Đurađ Branković je nekako uspeo da se spase, da napusti Srbiju i da ode u Ugarsku, a kasnije će zajedno sa Ugarima, tačnije 1444. godine, ući u Srbiju i uspeti da je povrati od Turaka, doduše u malo smanjenijem obimu. Tadašnja Zeta, odnosno Crna Gora, je ostala van Srpske despotovine. Vidjet ćete kada budemo o tome govorili, tamo se u vreme ovog prvog pada Srpske despotovine osamostalila porodica Crnojević, o čemu ćemo, kažem, posebno pričati. I onda, sredinom 15. veka, na čelu Osmanskog carstva dolazi jedan od najsposobnijih sultana koje je Turska ikada imala. U pitanju je bio sultan Mehmed II. Osvajač. Sam nadimak osvajač mu govori o tome kakav je on, čime se on zapravo bavio. On je krenuo u velika osvajanja. Već 1453. godine uspeo je da osvoji Carigrad, odnosno da osvoji Vizantiju. Nakon ovog drugog pada Vizantije, Vizantija se više neće obnavljati. Carigrad, bivši Konstantinopolj, je postao prestonica Osmanskog carstva pod nazivom Stambol, a Vizantija, kojoj naš narod mnogo toga duguje, već smo o tome pričali, od koje smo mnogo toga naučili, od koje smo primili veru, pismo, kulturu, naučili kako se stvara država, kako se vlada državom, više se nikada nije obnovila. Mehmed II. Osvajač posle toga kreće dalje, već 1458. godine osvaja Bugarsku, te iste godine osvaja i rudnik Novo Brdo na Kosovu, a 2 godine pre toga, 1456. godine, umro je despot Đurađ Branković. Bez praktično većeg otpora, Mehmed II. Osvajač 1459. godine ulazi u Smederevo, zauzima Smederevsku tvrđavu, čime je zapravo osvojio Srpsku despotovinu. Dakle, 1459. godina treba da ostane upamćena crnim slovima upisana u našoj istoriji, jer je zapravo te godine srpski narod izgubio
svoju slobodu i svoju državu. Trebaće da prođe više od 3,5 veka da bi Srbi uspeli da obnove svoju državu. Praktično jedina tačka u Srbiji koja je ostala van Osmanskog carstva bio je Beograd, kojeg će ugarski kraljevi pod svojom vlašću držati sve do 1521. godine. Evo, ovo bi bila lekcija za ovu nedelju. Vaš zadatak je da u toku ovih narednih 7 dana poslušate ovaj video i da zapišete ono što vam u materijalu u Google učionici stoji kao materijal koji treba da upišete u svesku. Pozdravljam vas i čujemo se sledeće nedelje.